Ipolok lukolo kese jenete abolia na Amweso kwa nada iningit au misho kaneja si aboliak Jimmy Isamat Apple Necholong Soroti Elders Amweso Sports Association ngesi keo tebe abola na Amweso nesarai na imori kikit itunga Jimmy kolongo arnyangari koko unyadi Ipolok chizo kwap aboka panya kwap bodo kwa nalo makalong prisons ndio bonga utesanya na unyadi prisoners down the staff down alo bodo na ya abolia apuno soroti ni ara ngado pete champions ay marang ni speed dada ngona nesajeni Amweso ndino ngono Amweso kwape abolia neserai nada itobolia ite itunga yare kosesenete luche Bernard Okelo eshishina kinalo Aymar Osomeroi ko Islamic Primary School ngesi tije na tebe esisiak kesi busa kiniti ojenete abolia Amweso narai isipedor kes ajene Aymar Amweso ejoko eskiri kwenye apaki bon eskuri considerate sinaki ya mara jai na primary P1 P2 beto ta jeni ngai mara wonete ko show toto ajeni ngai mara toto ajeni ngai mara jope tiare uni wongon kaita pe kaita re kaita angon itongon so edumi por ku marti te yare uni wongon kanya pe ejenete ine unde boite ya neni tete kapanja wala papa aditesi etei ejiko kunete pole lo siete yare uni wongon kanya atemi ngunu kere jeni ko kunyini so ikama kokuini elo maibo ikini Ipolok ai no wate polonda abolia sonu Amweso nesi idila kit ai tobolia kotoma amateta osentan osokonin kedai riamune netanu egelegela Nicholas Opio Apollo Kinto na abolasho ko districtalo ko Soroti ngese balebe Amweso kwa pabolia nesida itojo karit erio ngetelo abolo ashoman keda abolasho Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti